ora tak sangka sampeyan kusum. Astaga. Ucul-uculane siapa kana Kakang? Siapa kana Mas? Ketek beruk apa? Idi. Ih. Nembe weru ketek bokong ini ngarep. Iya. Ih, tapi lungane ngadeg kayak menusan. Ingone-ngone siapa yang dane waya bengi ucul ya Kakang? Kayak manuk caca amora oli mbayari muawan. Oh. Ya kajane mah ya. Bener. Tapi aja beti. Priwen sih? Anak Kakang Nduk. Kula percaya ning sampeyan kuno. Aduh. Biong. Idi. Hey, Alise. Biong. Posion kacamataan. Ari wong mau wong ini Nduk. Iya bener wong kayane mak kuno. Kayak mak ini demenane nok anis. Demenane nok anis. Iya. Mangsa iya gatulininganan. Bang, punten Bang. Iya. Mau kasih nembang kah? Arak-arakannya mending kalau Bang ya. Dua keparak-arakan. Ya dudu dong. Kasih kedok menyongnya kari kayak. Sembarangan ngari. Yung kita penyanyinya kan. Mas, Idi tangeling. kita ingat Mas di wong kuek. Lungane kayak jerapah. Kayaknya mah tamin bawa kaitan bos. Tamin kayaknya makona. si. Andi Putra wis marian. Ye Andi Putra man dake mimpi kaji heti. PSM wis marian. An man dake mame angga. Harimau si arak-arakannya siapa kan? Lah. Saka arak-arakan kuno Mas. Mau ka arak-arakane nok anis. Jadi tukang sulap kene. Bocah iblis dalam rai kini. Yang ada tukang sulap. Bocah iblis sekali ngomong melenakakan jagat. Mangsa iya ningan ko semene ganteng wong tukang sulap. Aja keganggu ya Nduk. Priwen si kuno Kakang. Kiki jelas-jelas wong erosi mental. Iya bener Kakang. Bocah stres kayak kalah lantaran duit jalukan udah dicumponi nih wong Tuhan. Mas, jaluk lagu ke Mas. Jaluk lagu apa ini anak? Anggur ireng. Ya, John, indahnya sirah bisa beli nembang. Siapa deh? Sirah. Nggak bisa beli. Alah, Kita kan ngefans. ngapain siapa? Artis Andi Putra. Artis Andi Putra. Ya, Bangsa duit sirako. Kosim loper. Ya, wis bagian orang-orang di loper nih sirah maning gua. Iya Mas. Iya. Masih siapa kono? Demenan kita. Kayak kajerti kowe. Sembarangan masa ya mimpi kajian kayak kenen. Duduk. Bunda kilak ini. Duduk. Udah kiaman. Batakian rabine raksa bumi wasmin. Sampai ada kepada Pak Manu. Bunga itu Kakak. dipadani. Bulan aku kami tanggengan. Aja betindo. Hari kun ku bokong apa sih kuno mengsolku? Kulku kaya mah pengen aku sanglir bocahku. Hari sanglir ku jabur apa Kakang? Kaya wong tuanya bisa ngobati. Oh. Kini penyakit bulanan. Rombongan Kuno. apa kene? Bakal gede wulan, Weh. gede purut. Ada apa sih aku? Kiri. Gede wulan, Iya. gede purut. Cilik bulan. Angger purut mah Idi. gede. Yakin rombongan apa kayak kegantungan payungnya kayak tepuruk. Teh pucuk. Anak sangan, anak gayung kayak rombongan apa kene? Kini arane gantungan. Oh, gantungan. Miliknya peralatan. Oh. Kini unjungan tak ini. Unjungan mana? Yayu Ella karo Yayu Anis lagi hajatan. Ella Karwanis dulu warna hajatan. Si Ella Karwanis, anak Kartini ne beli kuno. Arane kuaran majikan aku Ibu Ella. Berani ibadah. Oh majikan Ella. Ana. Ananis Ana. Kartini. Kartini dia kegawa. Balik. Wow. Shootingnya bega loro. Siapa ke shooting? Warna Pro Wah beli bener warnaku. karo APS. Iya kan? APS ora. Warna Pro ne bae. Iya si Anak Loro. cici, anak cici. Mung cici. Iya shootingan siji. Shootingan siji. Kita kasih APS. Shootingan siji sing bakal mangkat kabeh kuno. Yakin sih untuk wajakan. Jongol. Wah. Kaget di bae.
Jarega. Wes, Apa sih mas? Yung wong edan iku sih. Harus dipadani yung Mulane bokong aja didilani ngarepku. Ya toli deh mang. Laman bokongnya ningguri tiba makodon kong ganjel. Enak dengar pula nega. Sing sawere mana? Iya. Ari sing bener biji kalungi. Bener ya, Kakak? Sing edan di kalungi. Sinden belang nakin be sinden. Ya. Penasaran ya? Ya. Bidik bayi. Nah, Non, bocan di sirakin. siapa nek? Sira bocan di. Oh, sandiwara kini ya. Lah disangka cecek apa? Oh, pantesan rame sandiwara. Sandiwara. Apa kan ini tulisannya ki? Ya di sini bisa baca ya dibaca. Yang perkara. Yang perkasa. Oh, Dewi Warna. Oh, berarti bisa Iya. baca bocah. Iya, sing badu dedo di kana ya. Ah, Dodinya keluar gara-gara pada melicet digendora kening. Dik. Iya kan di Dewi Anak musik kan Dewi Warna. Ya ana lah. Toli senangnya bocan di. Kita Iya. kadingan. Hah? Gadingan. Iyalah. Hari konon senangnya arep di. Ngarep ngulati hiburan. Oh luru hiburan. Iyalah. Oh biasa-biasa senang mangkat-mangkat luru hiburan. Kita bengen vokalis. Uduh. Kayak mau bocah pengen pengen daftar. iya. Iya beli ning Indosiar. Waduh. Gagal. Beli jadi juara. Beli keterima. Stres. Bener Ada ku stres. kakak. Bener. Ku tunasannya kayak konon. ku. Bulannya bakal wong dia cita-cita diukur karo kemampuan. Bener kono. Ini kedadiannya bocah. Aduh. Nenek Bella mau nyintren yang kacep. Iya. Barang anu. Sintren dua putri. Pengennya ko. Pengennya ko kena barang dua mantu bocah Bogor Syukur aku bangkrut sintrennya ko. Lah Iya. mantunya bocah Bogor Sutra. Iya, mantu neng dalang sandiwara beli camplem sintrennya bubar. Bang. Iya, dua putri kana. Senangnya balik di sebengi ya. Mas, anak ada tukang piano yang beneri bengket ndas bae pen priwe kuno. Ya na tukang piano yang hari sandiwara mah. Ana tukang piano nih. Ana. Piano nih ireng kabeh kuno. Kuan kuanaran ya kunku. Apa sih? Sing tukang musik iku Teddy Gojlak. Idi. Teddy Gojlak. Iya. Kok tukang bass ya? Ana. Kasih ngaran gepak-gepak. Gopak Wijaya. Oh, gopak. Gopak Wijaya. Manggala Dita Pratama. Tukang drum. Tukang drama mending kuno. Tukang drum ku lalilak. Iya, gampang hilang. Anak kuno anak tukang drum ya. Anak nu deh mah. Weh tukang kendang ya kuno. Tukang kendang. Oh iya bocah kan ki bocah bangkir kuno. Wah. Sira dipecat ku disambat maning. Iya. Ya beli kapok nih nganan. Mas pengen nyumbang lagu gak? Harap nyoba lagu-lagu apa ini? Dewi Warna mainakan musiknya ku jare. Emang sana bisa nembang. Kita kan dalam YouTube bae. Oh lagu apa indahnya? Kosim kuning YouTube tak bolak-balik bae kosim. Diulak balik kapan nih? YouTube ku. Ah, sira ngepen kono. Wow ngepen banget kita ngaran kosim. Yakin pengen nyiram karo banyu panas. Wong edan. Ucapu. Mas minta nada F dong. Oh, harap nembang apa indahnya ku dari nanda kedikku. Jong ruang. Idi. Lamun iya bisa. Son enak banget. Yalah. Wadah. Wah. Awas pinggir aja. Leban di mancingnya. Jangan. Nadanya mau Tidak masih jinjit siji bibi. Jangan kau tutupi Iki lagunya Yus Yunus gini. Ini. Iya. Ko. Nah, gimana? Awas. Enggak menang apa? Ai apa? Awas wajahmu sayang. bener suaranya emang. Enak suaranya ya kan? Dari bina abiar hotai. Dari bina ber hotai dari bina abiar. Iya pangeran. Suara dia. Canehi. Anak bocah ketelak banci. Dengan 10 jarimu
bagen gawe Sebekan Allah. Ngali Sejen mah. nembangnya ngali. larani ati Ya ampun. temen sampean kamas Alasan wong edan. tegel sampean kamas Iya. Enakan. Asik. Ayo Cak bisa beli. Yakin akan minuman. wis aja ditangisi wis aja digetuni bagai larani ati mendingan lurukan ede wong lanang pirang-pirang wong wadon ora kurang lurus hayang apa wagat ora sesampah bis aja ditangisi ede Tarik. Sampai iya. loyang sampeyan aduh sawe Wong sabrang wetan. Wong bonga sabrang wetan. Wong bonga sabrang wetan. Wong bonga sabrang wetan. Ya makun wong edan sing nembangkan. ede Apa bocah musik iya. Wong bonga sabrang wetan. Angel penyanyi edan. yo wong edan kok nembang Yang kan bagian dan suara modal enakan kembang dewek. beres kan Wong akan. sabrang wetan tau garap sawer. Ku. Gusti merengsol mengesor. Aduh. Aduh bibi. Aduh. La ilaha illallah. Oh, bisa sulak. Gawadem sari. Dia oh serak kuno mas dengan jong jaluk. bandengan mas serak enak cinggu kanan baik Bekasnya wong edan. Idi. Dia sing dingin mamenkin mapain lu mas sing dingin matape di pangan batu. doyanan sampean Endetan cak wong edan enak wis kajak karo wong kuwen sirak Nah apa sih? dudu menusak kuno nok Sembarangan. kurang ajar sih. sirak kurang beli nginunge Anggur-anggur mempengaruhi wong lagi demen. ide Marane kita wong tutup menusa. Balik. kok dingin buru Balik. buru Ngisini wong Balik. stres kuno kakak. Tenang bayi. sirak warane siapa Wartiem. Hai Wartiem, kelalen rambutnya beli abang. siapa si rarane Rara rambat. kuwen kudu menusa mene sirane apa mas Dasar bocah soak sih kira. kuwen kudu menusa kun Bohong. Duduk Pitapol. menusa. Aja percaya nih ucapannya wong stres. Kalesan wong edan. Iya. Wong stres. Hari ngomong padu metu bae. Anak gasira sing dudu manusaku. bocah wadon lorok wis ditutup pikirannya Waduh, warasaken karo isu bismillahirrahmanirrahim Apa ini? Allah Ah. alasan wong edan Mulanya aja diladeni. iya ayo sida Baik. ayo sida Gini. Rambat. Kakang jaga santan deh. ayo sida Jaka ayo santai. sida Demenanmu kekasihmu wong ayu. Ini ngaku demenannya kula bibi. Loh, menusa Ini. alah
Kurang ajar sih. Apa sira ayo? Bocah stres. Non? Bocah edan. Apa sira? Sira tur campur ning urusane wong liyan. Piye maksudnya? Menek ya. Nok, Ora. nok, lalu nok. Aja nok. Hai. Ah. Aduh. Aduh Gusti. Endah ubar. Beli penasaran caca ama orang bayar bocah kini endah. Iya bener. Sokeng jungkel malik. Rarambat. Kakang Jaka Santan dek. Jaka Santa. Iya. Ngaku demenane Rara Rambat. Demenanmu rarambat. Jaka Sandra, Ison cukup sira. apa? Permainan sira wis kebuka ning adepan isun. Sapa sejati ini sira? Bonggan sira kawitan gawe lantaran. Sapa sebenarnya sira? Sira pengen berwisun? Iya. Sira nyipat tadi sifat yang manusia isun uga bisa ngejawanta. Sapa sira? Pokok sira pengen merusak pesingan ning adepan isun. Isun iki Pangeran Purbaya sejati. Pangeran Purbaya. Putra Mataram sini bakal Keturunan Panembahan Senopati. Pangeran Purbaya. Undang apa sih? Rupanya sira durung puas nanding kesaktian isun. Masih dadi batu sandungan. Aja coba-coba ning waktu saking sira. Di Gotama kang pertama sira kepukul mundur karo isun. Iya. Tapi durung kapok sira. Isun yakin lan beli samar. Lamun sira memang sejatine jin sepanjang penguasa sing ananing alas kadu sira. Kurang ajar sira. Bisa membuka aib isun. Pangeran Purbaya. Ngundang apa sira? Aja nih kono. Aja nih Apa kono. Luru tempat sing selamat iki dadi urusannya isun. Sing hati-hati Gusti. Harap apa Kali sira? kamu sira bisa ucul saking cengkeraman isun. Arep apa, Tapi sira? lebih iki sapa sing ananing seputra sira aja disangka isun nyalira. Kabeh prajurit Mataram kumpul ning tempat iki sira. Prajurit kumpul Rai. Ya ampun. Oh. Yen sing dadi targete Pangeran Purbaya. Ya. Sampean dadi nyamar. Masya Allah wong sejen mangsa gelem mangger. Bokat sampean tambuh kelawan sosok manusia sing ngadepan kelingan rikala bengen babat alas kedu sosok Rota Denawa sing keculuk jin sepanjang yaike pengejawanta. Iya. Isun mandi kepalang basah. Tek akui ora tek pungkiri. Sapa wujud isun ingkang sejatine. Isun jin sepanjang. Tapi aku timbul penasaran. Yen dia turung sempurna masih kelawan kahanan isun arep ngadu apa maning sira? Penasaran sira? Iya. Candak raga badane kabeh prajurit Mataram dikepung jin sepanjang. Kurang ajar sira. Dikepung. Ya. Pangeran Baik, Purbaya. Undang apa sira? Ternyata sira wani keroyokan kawan isun. Cuma iki carane supaya bisa nyandak raga badane sira. Lamun kabeh prajurit Mataram sengaja pamit kawan jiwa isun. Siap ing waktu saiki. Dikepung kelawan syarat tepung gelang aja anak nganti celah lolos jin sepanjang. 1, 2, 3